بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapamujite si Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat te si Panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbal te in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala, pagsarang sukur sa bennal in sababannen tiyak pe kita pinaabot wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulan minululiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak pe kita pinaabot wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulan pangalapasan wa Allah subhanahu wa ta'ala ipun ni amban narka. Damikian tiyak pe kita pinaabot wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulan binuusan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Damikian tiap kita pinaabot wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulan binonsongan atau akan binuusan wa Allah subhanahu wa ta'ala kampunan nin. Piye hajamban manusia mag-angan-angan baya muase si bulan ini nin. Piye hajamban manusia mag-angan-angan mabaya magsawsaw anak deruk andane deruk iye si waktu pagbuka. Piye hajamban manusia mag-angan-angan no donga painte nga bahangi supaya nampil mo sa sumo sumagawa ka na si pinaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sa babanien sumay tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya petaabot wete yene ne kasabut te yen. Minjari puas amban pagsukur te bidangan parangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal kami pagsarang sukurin si magpaniya yene programa ininen. Wene painte grup atau akan perhimpunan sin yowa dukemon ne members damikian yene magnakura tu si perhimpunan ininen supaya tapania yene programa ininen ku itu pangadjianten pasal kahalgaan sin puase yene kalagsiyahan sin puaso. Minjari in puasehin ni jamaah muslimin. Pinawajib ni Allah subhanahu wa ta'ala si meipun ni magparat saya tujuye. Tasabut ni Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni in pamuasehin wajib. Damikian in Panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabut do sa ni sikap tangan ni in pamuasehin wajib. Damikian yene pagdarambuan sin ummat muslimin ganiya bakas magpain in puasehin dumain wajib buat malaikan in siyari magdarambua pataayon sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala duk yene kaptangan Panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pamuasehin wajib. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Ini yang tandain amban dalam Quran in pamuasehin wajib
Pain Allah subhanahu wa ta'ala o kampain na miya magparatsaya. Ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala magparatsayahin. Iyan magkahangad si Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning na sinin luwas bangsa manusia nagga magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Esebun okyo ng buwa ginawabaran. Kami anong magkahagad ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Ilinganan kyo ene pagtahamot tek ka bulan Ramadanin. Kutiba alaikumus siyam. Okyo ng buwa magparatsaya. Tapawajib si kao pamuasihin. Tapawajib si kao mamuasihin. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. In pamuasibi iyan sayin lusab. Pwede may siya ummat malumabaylay. Miyan tapawajib ko sa siya sumagawa bidda-bidda jasipat, bidda-bidda jaturan. Ininan ummat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ito, iyan ay magtipdok kitihin. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bang na tahinang di pamuasehin. Bang ni kamuasa si bulan ini ng karna Allah subhanahu wa ta'ala. Gani alabas ni inka magkalbag matalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Guwaamin. Dambuwa kami pun Allah subhanahu wa ta'ala. Mian sampurna katalaw niyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kanian kinmuasik karna Allah. Gani guwa ati sa dili buat malingkan. Dambuwa kita ang ipun magmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmatalaw sa benda. Ang baniin tapahamte si ayatin. Bang upama in pamosay nung dumaing karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ga kyo lamod si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. Ga sabab pake pamosay nung dumaing karna Allah subhanahu wa ta'ala. Iliin pa inte dalilin. Iyene in puwasehin wajib niyan ang bagkuran. Damit kiyan nga daw kita dalil. In puwasehin, wajib ang bangkabtangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadith Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kinasiyan si Allah subhanahu wa ta'ala duk amma ni Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab. Takale pa inawe ko panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul misa maghimumungan. Ine helingen atawakan ine bisaranin bunyal Islamu ala khamsin. Kapatenge pa inne in agama Islamin si atas line olong. Panagnaat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikadua iqamus salah. Ikatellu ita'uz zakah. Ika-4 saumu Ramadan. Naan sininin. In bulan Ramadanin atawakan pamuasi sin bulan Ramadanin ni jamaah muslimin. Dambuwa iya amban olon sin agama Islam. Sa inge bantuknin. Sa inge be kahalgaan olomin bang simeluma. Atawa pito kita kamera ininin. Gene kita pito meluma. Bang upama kamerahin nenge. Nenge si telu olomnen. Napumpas ngumit tuan dayang bang inalaan olom na idambuan nenge yen. Dahil. Sapet ba? Nasayin mo sa agama Islami. Bang upamanin gay kahagat no sarta gay kapuasehan no magtambingan ka Islam nun. Sarta niya te waktu luwas ka man agama Islam. Ang baniyan ininin kahadjihan sin pamuasihin. Duk ininin dalilin mag-aka panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan e painte pamuasihin wajib. Damikian pagdarambuaan ini umat muslimin in pamuasihin wajib. Da niya magpain in pamuasihin dumain wajib. Painte iyan si bulan Ramadan. Ininin painte iyan dalil tanda in pamuasihin wajib. Kuito ngeddo kita kalabdiyahan kahalgaan sin bulan Ramadan. Daran inintasalas sa iwe ku hukuman sin pamuase. Duk sa dili pabillahi yene subay hinante dalam bulan Ramadan ini supaya tinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa pegge daran ingin tabisara
ngeddo kita kahalgaan bang ini me pinabuo wa Allah subhanahu wa ta'ala tu dalam bulan Ramadan ini. Panagnaan amban me kahalgaan tu dalam bulan Ramadan ini nen as-sawmu ibadatun laha mizatun khassah. Iyan pa inne pamuasahin ibadat pagtaat no si Allah subhanahu wa ta'ala. Pabibda amban kemun kakahinan. In pamuasahin me jamaah muslimin ku edu sambahayan ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Patapit mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaat mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Katalaw mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa sine pahalane bidda-bidda. Niya pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulan puasa. Gak pangurong wa na si sadiaman bulan puasa. Ini yang kahalgaan sin. Yan yung pamuasahin. Kung ini kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luas kaptangan ini nan amban painte delane sumagawa asal mamisra din Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut wa si hadisul qudsi. Pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam lahu. Ito ang painte kahalgaan ni bulan puasa ini. Kemon painne hinang anak Abu Adam si iye. Ini maknanin hatinin tabis tawi ini. Pagkay nakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan pahala iyene manambahayang magdamaahin berpukpito atau wadul puklin abdul pukpito. Sa miyaan pahala manambahayang si Masjidul Haramin mintad de waktu dahatus ribu rakaat. Inakahan kita wa Allah. Inakahan kita panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahi amban Allah subhanahu wa ta'ala pilih sidallah panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambahayang si Masjid Madinah sa amiyaan pahala ni. Kemon perkara sa amiyaan pahala ni inakahan kita panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam taristate illa sawm pada Allah subhanahu wa ta'ala labay ang badalla panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan nin puasa. Gak niya makabista iya ang badipun Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala pangurong Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li pada Allah subhanahu wa ta'ala in pamuasarian kuiraw kune dumain ni kuiraw sisiye gini manjari mistari in pamuasari ilingin binilang may Allah painte pahalanin 10-20 gay pada Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu li kuiraw kune wa ana ajazi bihi ini may jamaah muslimin aku ne pain ni mangurungan niya pahala aku ne pain ni manumbasan niya sa mapuwe. Doa siya kahantik yaw na yellow bisandula pato ay sisabaya petuli. Pil sinege wede ginawa baranden. Sinege wede kabayaan patulihin karena ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li. Parunga niyan pamuasa niyan si ako kuiraw si ako. Wa ana ajazibihi. Puas pa inni amba niyan. Nandalya pa inni kaugto amban pagwa pajar sampai pasedek matailaw dukkemon ne hinang kinabunsian sampai makabatal sin puasere sinandalan pa inni wedang buhay pun ku karna ako pada Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu li ilug niyan inkemon niyan si ako manguruan niya pahalain kuiraw si ako wa ana ajazibihi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini ang banne kahikahan atau akan kalabiyahan, kahalgaan yene pamuasa si bulan Ramadan ini nen. Sabab niya jamaah muslimin pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam yuda'af. Kemon pa inni hinang anak Abu Adam ilipat manglipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasabut sinamua hadis man hamma bi hasanah falam ya'malha sine-sine pa inne iyene kaugutan ngahinang hinanghap sarta gatahinang wene falahu hasanatun kamilah niya pa inne dambua kahapan pangurungi Allah subhanahu wa ta'ala siye kahapan kompleto. Sa inginin may jamaah muslimin kahalgaan yene ipon Allah subhanahu wa ta'ala umat pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene niyat no hadya gaukutan kyo nga hinanghap husga tahinang mo upanganin.
painno sumusalong bang parangkat mata ilewin may 10 minit, nambahayang ko painno salatul duha, yan ay 2 rakaat. Nambahayang ko painno. Asal kau ngutan, kau suwetet kau makasambahaya. Umirep kau, gak kau makasambahaya, sampai gak tayo save no. Iliin, inurungan kau Allah subhanahu wa ta'ala, pahala, yan isinyak. Samian, sampai ilipat na Allah subhanahu wa ta'ala, bang ni kau makahinang dambuha, yan ay kahapan lay magniat kau, ilipat na Allah subhanahu wa ta'ala, min 10. Al-hasanatu asyru amthaliha, yan ay kahapan inangan-angan murang buwalay, ilipat na Allah subhanahu wa ta'ala, paming 10 pahala na. Ila 700 di'fin, sampai ilipat na Allah subhanahu wa ta'ala ng 700. Yan ay painte pahala lay. Kalau Allah azza wa jalla, kaya mo niyan hinang mo, ilipat na Allah. Sisaddi ang bulan Ramadan, hinang mo yan. Magniat kau pa inne, ngayon ang kahapan o sa tahinang no, sinulat may Allah dan buwa. Kahapan. Sarta magniat to sa kau ngayon ang kalaatan o sa tahinang no, sinulat to sa may Allah dan buwa. Kahapan. Ngayon ang kau kalaatan. Namike sa bang kau ngayon ang kahapan ni, ilipat may Allah paming 10 bang tahinang no, sampai ilipat may Allah subhanahu wa ta'ala ng 700. Yan ay pahala. Isa dia mamula Ramadan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawum. Pwede tasabot kayo. Ierugay tali SD ministahin ko bistahan iyan min 10 sampai 700 illa saum puasir. Gay tali SD. Hatinen het kaamban 700, het kaamban 10.000, het kaamban 2 milyon, 2 milyon sampai trilyon, sampai kuadrilyon, sampai pahit kapilay gay tabis tawe manusia. Pada Allah subhanahu wa ta'ala illa saum fa innahu li sabennal fa inni kuiraw si ako wa ana ajazi bihi. Mian tege aku pa ini mengurungan ye pahalain. Sebab we yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allahu akbar. Sa ingin ikaw to pa ini dambuha ipunpo. Atas pa ini kaamangan. Sa ingin pa ini baya pa ini hawa nafsune. Mian ngahinang kalaatan. Matal sin puasene. Gak pa ini hinang we ne sabab ko. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dihargaan. Lissaimi farhatan. Si ama muasihin niya 2 kakeg pangulong Allah subhanahu wa ta'ala. Si ama muasihin niya 2 kakeg pangulong Allah subhanahu wa ta'ala. Sisiye. Ini kakeg yan. Farhatun inda fitrihi. Yene tagna kakeg deme jama'a muslimin. Yene kakek de pinatik kawe Allah subhanahu wa ta'ala dielem pangatian de si waktu de sumoka dumain ke bang ne takite nulu kaanin kiragen nun kakannu ni sebab kakek nu ini jamaah muslimin kelang kalian sumagawa pegga petek tawattuhin karena Allah subhanahu wa ta'ala ileges we nu pekitar Allah karena Allah pa inte yene mian hang kalian gak kakanno duk kakek niyan pinabuohan kay Allah subhanahu wa ta'ala lu dalim panghatianmu wa farhatun inda liqa'i rabbi duk iyene pa inne kakek si waktu sa miyan magkasuwa duk Allah subhanahu wa ta'ala silukian ini yang kakek ni jamaah muslimin siya mamuasin sabab we tasabut pa inte we pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban. Ni apa ini di dalam surga gawang. Yuqalu lahu ar-rayyan atau babur rayyan. Inalenan pa ini babur rayyan. Nay alan iyan yan gawang iyan gawang tuju surga inalenan pa ini babur rayyan. Gak niyak makaasik sa dili buat malaikat magpupuasik. Subhanallah. Kakek nu magkaswa duk Allah subhanahu wa ta'ala. Kakek nu peggein ka o magparauntungan ne keu taeddo nu ne yene surga ilangan-angan nu tu dia tabulaktot niya hin si waktu nu mag-ibadat. Taeddo nu ne kemo ne ganta kinawayaan nu ne jamaah muslimin. Amban sababanien supaya kita ikhlas mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala.
Sumian tatahkik we nu tasaben na we nu tasabot ininen. Sumian. Pegi niya muase magpuase. Kwe tapagdiskasan kami si FB. Tapi ko istorya na iradali ang batta kalimangan discuss lay. Duk betampal pagi ako pun si kumagsulat. Pegi gero kita ginahangad sumagawa ang battali ini. Pain niya sinduhin, wala pinahin mangampil si pinapos. Ini lain lanin. Kaya mo naahin daw nga. Kuwa'y mahaya mapos. Kuwa'y mahaya ano. Alakala bang usan, way, kaya magpos. Gidanan mo ase. Gitahin ng riya. Sabab, way, dumay inang tinapukan in puwasehin. Sampay pinos, way ko, inpain ko puwasehin, niya ni donga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan te sa inge, lekak nin, painte rukaw tunin, at kala iya umasik dalam luma ni dendangan pegge karena Allah geru emangan. Gani ama kita iya, paragan ama kita iya karena Allah. Ikadue iya de donga dai Allah umuase. Pegge dumain karena Allah ubus pag asik ni dalam luma ni gani ama kita emangan. Us hinu ni musyrik. Kafir ko pain ni luas aman agama. Pain ko sa inyo ka kafir ne, sa inyo ka musyrik ne. Buin iya lay kinahagat tuwede puasehin wajib sumagawa. Ilang ngalan wede sa Allahin. Bangkyaw musrik, naan mula-mula si puase, siligi kahagat na puasehin. Atau kafir keluas ke umat agama, gak pinawajib ya Allah, duk dumain syara amban Allah, duk sedih penumanu naman Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo ibadat nung pinatimpag wek nung sedih amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yan pain kudang buwa amban mek si hajjah diyan, si pagtawbatan. Kita hukum nung musrik ahin. Nasainin me jamaah muslimin. Kemon tasabut te ininen, sumian me kita pangurung ya Allah subhanahu wa ta'ala si kau, si may saben na pamuasenun. Pagkihek kamuase gani atay drone, buat malaingkan lektak duruk kau. Hek kamuase, pay pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin, laysa lahu min siyamihi illa al-atas wal ju'. Ihadja pa ini amban ni amuase. Ganiya tayo doon ni kahapan amban pamuase na buat malaingkan kau turuk lekka. Allahu Akbar. Magsandal kayo kau tu amban pagwa pajar sampai painte. Pasedip matailaw ganiya pangurong kau Allah subhanahu wa ta'ala sa dini. Buti hati kwe hapine, kwe hadjaine pahala pangurong Allah subhanahu wa ta'ala siya magpupuase. Sabapan dumain karena Allah. Sabapan ngalimut keu, sabapan hininang wenu, iyede kinabunsihan lai si pamuasenui, duk sa kili pewilai, sampai binatal peweknu puasenun amban sababan iem, gak niya tay do'nu, iyene pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan, lektak duruk kau, duk luog, gak bang pahala, painte pangurung Allah, gak niya pangurung, Allah subhanahu wa ta'ala, si kau. Ilian painte panagnaan amban kalaptiahan sin pamuase si bulan Ramadan. Ikadue, as-sawmu ibadatul ikhlas. In painte in pamuasehin ibadat ikhlas sebagai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pagge bang dumain ikhlas mi jamaah muslimin kay tinayma oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede sabut kari ini sinihin sumian tinayma kakahinang mo ini niya due condition sin ibadat ni kitinayma oleh Allah. Pagge bang gay tahinang no due ininen gay tinayma sambahayang nun, gay tinayma puasenun, gay tinayma hajinun, gay tinayma kimon ikaisa al-ikhlas. Subay kemon hinang nun ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah. Dumain karena katuan, dumain karena apa haji, dumain karena si anu ruksine, sine netu pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala, siway karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak jamban manusia, asal-asal ng gay ng bahayang atau akan gay muase, at kala niya bisitani, yuhep bisuang takaswa mo ng bahayang, yuhep bisuang takaswa mo ng til. Sebab wey, peggelai katuan, peggelai kalemanan nin dumay neleman si Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat diiem
gay magpumpaat siya amban pagtunyane labinin bangi mole pagjuhadarat Allah subhanahu wa ta'ala sabab dumain ikhlas dumain karena Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan condition subay kayo ikhlas subay karena Allah subhanahu wa ta'ala pumuasin mo painumuasa ko karena Allah subhanahu wa ta'ala dumain karena sinaduk-sinaduk. Ikadue, may kitinayma impuasenong dukemon na kakahinang nun. Sibay, tahinang no, yene surut atawatan pa inne, condition, sin, ibadat al-mutaba'ah. Sibay tumungot, kakahinang nun. Si bakkas panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kala sumapehat kakahinang nun. Si kakahinang painte, pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan pekew ikhlas tuan gayro tinayma wa Allah bisan pekew ikhlas gayro tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala nanaan sininen sibay magtuhot dua ininen sibay pa inne al ikhlas sibay kew pa inne ikhlas gua ang bandeleng pangatian no karena Allah subhanahu wa ta'ala pamano ne pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنية ya rupaina inang matumawain mang dukniat ni karena Allah bang ibadat pagbisara na tatkala ibadat niat nan pinabintong sa satian ban Allah gay tinayma amban iyan si kayo ikhlas si painte Allah subhanahu wa ta'ala ikaduwe Al-mutaba'ah yene pa ini panuhut mo bakkas panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam muaseye nampil ye painte dinehingan wene yene panampil nen gay pe pagua painte atau akan taman pagua ini pajartu yene waktu subutu bubus bu keo nampil lisagen tumawayin gai idkaulay muaseru ikhlas kau karena Allah sumagawa nampil kau lisagen susubo tumawayin gai pegge ga tumuhut si tarika panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambadian kemon ibadat sibay tuhut si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam naubos kau niya nilew pegge painne kemon pa inne yene kakahinan si may tuhod si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkui pa inne magpantalunin gay tinaimaan sambahaya mag-drive servicein pa inne gay tinaimaan kemon ibadat pegi gatahinan may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamassa si computerin pa inne gay tinaimaan ibadat gay tahinang ibadat Allahu Akbar kemon pa inte ibadat ini dumain ibadat kemon tasabut mag-drive service dumain ibadat painte mas sa kumputer dumain ibadah malaingkan nen banghap niat nung drive kyo service ngedok kyo katuan supaya usal nung service nung mag-drive kyo supaya niya ang nasihatan kau ili asal-asal nen dumain ibadah sumagawa inuruan kyo pahala o Allah sa mapankahapan say pagbindaan nen jamaah muslimin niya nga nakakal ni niya mapili ni hajaruk akal ni sulang si pamahan ni kaulamaante amban ien surut sin ibadatin subay tinay mekatinayma yene pa inne al ikhlas subay karna Allah duk ikaduwe tuhut si aturan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sadili pabillahi hek kape may aturan painte mian menunjuk itu si puasa ini duk sadili pabillahi yang ban may ibadat subay tuhut si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatelu amban me kalabiyahan sin puasa ini nen as-sawmu qami'un lisyahwah in pa inne puasahin meges atau mepe sin awanapsun mepe sebab we ga ke tananambi sige nawabarandi bangkampil ni esohan yene lagi inen me subul pegang me tagandahin ni rumah kaine yene hawa nafsuren ngakesek
nga kesek naamban iyan pinatek kawe Allah subhanahu wa ta'ala in pamuasehin nga kulangan yan may kakahinan iyan pegge bang makalando yan ni hawa nafsunun ni jama'a muslimin niya waktu gay ta kontrol no bang gay kesek iman nun si Allah sabab makakiti kayo mastura ni Anispol si me pueblo inaasal-asal nin gay katumapitan lela makakita kayo may tablig religious sumagawa sa di kakahinangin mga aliluwat sabab pa inne ga tapapi in sahawat net in gine mian kabayan nafsunen kabayan sin saitanle natek kain puasehin mepe yene si me kakahinang teien me jamaah muslimin sebab pain panghuk te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pataalluk si kakahinang teinen ya ma'syar syabab o kampain na may kasumulan pasal sahawat pasal nafsu man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj sine pa inne amban ka ang makages yene baale yene urung lay supaya hajaya pa inne mian makapag-anda falyatazawwaj suwe ini ka ang pa inne mag-anda pegge pa inne in pamuasay in pagandahin pa inne makapepe sin maksiat yene pamayam sebab in pamayam te ininen maksiat bang usalno sihinang kinabunsihan ni Allah sihinang pamagesan ni Allah sihinang haram sihinang pamagesan ni pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihak jamban manusia waktu ku itulay mi jamaah muslimin inusal matahin si pamayam sa dili Kuairu tapansin di atau akan tapateng di dukkauru niya umaten ang bantite bang niya may karajaan tu dalam Riyadh atau akan meiyakan bang sate Allah dumain magnasihat nek dayang nek tuan ineddo musikin ineddo matao mangalangin ineddo matao mangolganin bukemon mapakalelay ilagsukan mamayamle yene mapnian mangalangle da katauhan de in matare ininen maksiat mayang pilih jamaah muslimin hamban sa babanien upama jayen upama duk makka pegde dumay inu salwe no matano yene sihin ang kinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala namula-mulanin pagbisahin hawa nafsu in matano ininen bangkew pilmi mayam si Sartili yene hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala sumian may kataga tambal pegde magkinagin kayo yan pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyatazawwaj maganda ka ikaruwe duk kapepe we no yene aurat no ati anen sut si we no nian tumala amban yene kemon koto-koto pitna ga niya lai tabisara pasalan ien hap yene pamayam kawe Allah subhanahu wa ta'alahin duk yene me bangsa manusia wa man lam yastati' tiap puedin me jamaah muslimin ilian selesai hadis yan sine-sine gay makages makanda fa alaihi bis-sawm Allahu akbar sibaye muase nanaan si bulan Ramadan ininen pinatekkain bulan Ramadanin pa inne ulamain niya magmaana pa inne syahrul madrasah ilalenan wede bulan sin pagmadrasahan bulan sin pagtrainingan bulan sin pagparaktisan ubusun ne kesek nuntu dalam bulan Ramadan ini nen muase sarta puspusun ne kemon kasunat-sunatan puspusun ne kesek nun pagtaabot si sadian ban bulan Ramadan pegge biaksa ne keu gaymayam si hinang laat pegge biaksa ne keu ngahinang kahapan kasunat-sunatan tumala na kiwang bangkemon pabigesan mga muslimin alhasil pamayam nun hapne palingan nun hapne dehe nun hapne kemon nun hapne ilian painte pwedin fa alayhi bis-sawm sibaye muase mian banggi tagis ni magandahin supaya tumalay amban maksiat mata amban maksiat aurat amban maksiat pagkinaagan amban maksiat kemon nilanggal sarak pamigesan wa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu lahu wija ien painte in ini puasehin meges
si kemon yene painte amian baya ginawa nafsute mo si hinang yene painte haram pamigesan wi Allah subhanahu wa ta'ala. Niya may kasunnat-sunnatan painte pagpakulang sinisahawat niyan makajari kaya umuasi min duwe delem da simana illew pa hamis ninduk hamis min tello delem dam bulan atawa painte ko pamuasi Nabi Daud alaihi salam yasumu yauman wa yuftiru yauman muase main muka sumu ubus muase ni sa painte ko sumulay ilian painte amban ne mian kalabyahan supaya kau tumala amban kemon pamigesan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab we rumantik ang sampol muase kukuito atau muase niya musaiye paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya makakau bang niya song muntukau magpay mekyo inni saim muase ku daku tumbi-tumbiun daku paine mian pitnahun daku kemonun bang kabayan Allah subhanahu wa ta'ala pinapihan ni asya dilem pangatian ni tumalak yung amban yun painte kimunlay pamigisan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-4 amban ni kalabyahan atau kahalkaan yun bulan Ramadan ini nen ika-4 bisa naja pendakte as-sawmu mad'atun listijabati du'a in pamuasehin in puasehin yene tempat pagtataymaan doa wa Allah subhanahu wa ta'ala tempat pagtataymaan doa wa Allah subhanahu wa ta'ala gake takalebi ni an binasa wa imam timiyaan pain Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun sampai kay napusan ayat pagpuas ambad ni ayat manunjuki si puasalay ini ayat panuno ya Allah subhanahu wa ta'ala si iye ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allahu akbar bang pa inni magtilew yene ipunkun si kau Muhammad pasalan ko atawa si Tuhan ne mag-aka kyo pa inni qarib tapit ko pa inni manamalan ini puenne ini lai tadodo pengajian si bisara Allah subhanahu wa ta'ala fa inni qarib sinugpatan wi Allah bahu tahtite ujibu da'watad da'i idha da'an Allahu akbar pada Allah subhanahu wa ta'ala taima aku pa yene dua pamaku yene me'a nian magpapakuhin bang si pa maku si aku walhasil tapit Allah subhanahu wa ta'ala sikite kemon yene pakute gania makages ne sadiaman Allah subhanahu wa ta'ala siwe kita mako si Allah subhanahu wa ta'ala pegkain puasain pain me ulamain tempat pagtaimaan sindua andu rayang dame kay mananun dela'nun pinalagtik makusurga si Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar ya Allah pasekun kusurga mo dua tinayima oy Allah bangkew mate insyaallah subhanahu wa ta'ala pinasik kew surga ya Allah palapasun ko ang siksa kubul dua pamaku pegge tapit kita si Allah subhanahu wa ta'ala me jamaah muslimin saut-sautalun bulan Ramadanin dakay manan dela'nun ini pinalagtik si Allah subhanahu wa ta'ala pamaku yene kahapan gak niya makagees ni sa tiaman Allah subhanahu wa ta'ala panilewi tagees ke katuan surgain pangurung kao tagees ke painne si anu surgain pangurung kao tagees ke painne si anu mepe yene kemun siksa dalam kumulay gai pakuhun si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah painun ampunun duwe matatoekun ya Allah paluhayahun pa inne kailuman kuntu dia tak bulak dunya labinin bang kumule tujuh hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dua me jamaah muslimin katauhan dike yene mi aama muasehin bang makudua si Allah subhanahu wa ta'ala gani apag duwe
Katawan bikayen pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathu telu painne thalathu da'watin telu painne pamaku si Allah subhanahu wa ta'ala la syakka fihinna gay de mian simene kyo ge magdueru atawa dina kyo ge magdueru simia mamakuininen ini in dua ara ini dinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mustajabah, dinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini panagnaan ini pa inni as-saimu da'watu as-saimi hatta yuftir. Allahu akbar. Dan buah amban tersebut pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa atau akan pamaku gak niat pagduerwe tinaima oleh Allah as-saimu hatta yuftir. Amuase sa inge makabuka atinen bangkyo dalam puasele ini pakunu si Allah pangurung Allah subhanahu wa ta'ala kau sebab tinaima dua anun mek jamaah muslimin tinaima dua anun mabaya kyo taga anak painte ulama maku kyo si Allah hinangun mamuasele ya Allah hinangun anakku inin ulama hinangun anakku inin magbawasasin Quran kemon pakunu si waktu nu mamuasele pakuhon ni si Allah sebab tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilien in puasehin in pamuasen ininin gak niya pagduro ini pamakuno si Allah subhanahu wa ta'ala pangurung kao hangkan halianun misara tebak sasab painun wepe kyo gay manjari kuskus dia misami si ami anak ni atau apa ini si Ella ni bangay katawaan Allah wepe kyo pinaing gitu hilien bang niat nuyen yene gaugutan kau mendalam pengaten nu tinaima oleh Allah. Allahu akbar. Nara kau ulali anak nun bang we menjadi kuskus. Tuwe le beri si toto lu gay takole pinainan tegi amban kau. Amban ien palwasut amban della nu yene bisa rahapi jamaah muslimin. Lagi inen si waktu nu yene mamuasetu. Si waktu nu yene mamuasetu. Si waktu kita magbuka tasabut tu sab si hadis me jamaah muslimin. Asal subay kita maku si Allah subhanahu wa ta'ala gitu tik kabuka hangkanet mian bang ne pinatek kalu kinakanin may 10 minit tebukain subay ni kyo pahara ngandua ni kyo si Allah sampai magbang sampai tek kabukain ni kyo muka ilian pa inti oras may pagpaku si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalimi ang ban may kalabyahan yan bulan Ramadan inin as-sawmu min asbabi takfirid dhurub pinabawa Allah subhanahu wa ta'ala yene wasehin sababan pangampunan sin yene pardusihante naamban iyan jamaah muslimin sibay hadja pagsarang sukul kasi Allah pinabawain bulan Ramadanin sababan inampun pardusihante sababan inampun painte yene me kakulanganten si pag-ibadatte duksi kemonte ganta painte sulang si Allah subhanahu wa ta'ala amban ien pwede tasabutte supaya kyo makudwa si Allah subhanahu wa ta'ala supaya inampunin pardusihan nun duk amban me labean isab pangampunan sin yene dusete min hadith pwede tasabut sidambuha hadis amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mi anta paluas wa Imam Muslim rahimahullah duk Tirmidzi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir in pa inna lima waktuhin pilihap lima waktu si antara leiduk si antara inampun pe Allah subhanahu wa ta'ala dosen wal jum'atu ila al-jum'ah duk kene Jumaatin, kue Jumaatan sini pilih Jumaat bang tatunainu Jumaat ini nen ikhlas keu karena Allah subhanahu wa ta'ala serta maglime waktu rukeu ubus bune sab keu mi antek ka Jumaat balik le sampai tatunainu inampun yene dusenu yene si antara Jumaat le inampun yene dusenu si antara Jumaat le ili en painte selesai sin hadis le duk tia ne me jamaah muslimin busra good news pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam supat sin hadis wa ramadanu ila ramadan bulan ramadanin painne pihak bulan ramadan ina mukaffiratun lima bainahun
Inampun kemon yene dusere si wasamput dan buat bulan le. Allahu Akbar. Sini ampun kita gay magduse. Sini amban kita. Niya makapagaka ko ito gay kayo magduse. Gak niya. Pahit panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede painte si hadis kutsilay. Kemon paine anak Abu Adam. Khatta wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Kemon paine anak Abu Adam. Magduse, magkamali. Sabhab paine amban mea magkamali lay magduse atau magduselay at tawwabun makukaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala amban sa babanian tiap pinabo oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadanin bulan Ramadanin min asbabi takfirid dhunub amban ne sababan pengampunan sindusate daru sab kay maranun indella'nun tinalabtik si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ampununku ya Allah ampununku nanaan si ininan gay pekaw ngandua si Allah subhanahu wa ta'ala at kyaw muasa si bulan Ramadan pilih bulan Ramadan mukaffiratun lima bainahunna tungan pekaw me jamaah muslimin inampun dusenun enggak pekaw ngandua si Allah at kyaw muasa sa ingin ante bang kyaw ngandua si Allah kasabut ay pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Allah subhanahu wa ta'ala paturun si painta sulusul lail si 1/3 yan painta si sangimininen paturun ila sama'id dunya Allah subhanahu wa ta'ala paturun ini bisara Allahin syarisul qudsi tasabut way panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu paturun Allahin si painte ila sama'id dunya si langit painte dunya ininen sibay gak nekatauhan tibang sa ingi turun ne impotatin paturun ini bisara Allahin hal min ta'ibin Allahu akbar niya ke paine amban meipun ku paine makutaumat makuampun ku itu paine ampun ku ne hangkan amban yen sebagai kay manantir laten sebagai kay manantir ugten pegge kita mukassir kita si Allah subhanahu wa ta'ala kulang kita si pagibadat kulang kita si kemon pamano ne panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakahan ni Allah inampun na dusenun dehel lurambuli ina hinang ni inampun dusenun dehel lurambuli walhasil mian bisan pamingi bakas magduse gania dusene gania dusene peke inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala ini hinang me jamaah muslimin nabi dan buah waktu nam bahayang si sulusul lail 1/3 sinsang mininen mulek kami akan tekyo yene tiket na ininen hawa tegal ne manen gehin makwampun si Allah subhanahu wa ta'ala Rasul gala dusene sumagawa gay halin makwampun si Allah paina Isa ya Rasulullah we me paina hinang nuyan gakeu ke paina nakahan wa Allah inampun na dusenun dehel lurambuli wepik ubus magsambayang pikyo sa iyo Allahu akbar ini sambung nen nabi sambung nen afala akunu abdan syakura kaki kupain ni Aisyah pani amban meipun magsusukur si Allah Allahu akbar ku itu dan buat kau ipun magsukur si Allah inanak kau dalam ka Islam nu sibay kau magsukur si Allah sababan agama Islam kauhinan kau amban narka tujuh surga Allahu akbar ku itu mian bulan Ramadan pinabawa Allah min asbabi takfirid dhunub amban mi'labean pengampunan sindusete dakay manante maku ampun si Allah subhanahu wa ta'ala majtunat idza jtunibatil kaba'ir hatihannen banggay peke maku ampun hatta teteke muase inampun ene dusenu ikeun malainkan ene dusi haji bangsa dusi haji suwe sab ke magtaubat suwe sab palaktik no dela nginen paino ya Allah ampunun neku gene hinang ku ene dusi bakas ta hinang ku ilian painte kapandakan salasayan ne ininen ku itu palatun kita habi kaennem pandak manamang rasten ikaennem as-saumu yasba'u li sahibihi yaumal qiyamah in pamuasihim ngagarantol siya mamuasilay pagtawad sa qiyamah Allahu akbar sa gibantuk ne inalainan sa paagarantol may jamaah muslimin upamanen magdusek si ano kaya painte ng buwan matatwe to painte si Saab magdusek ko siya ubus kay kuminaap ene bisan kumag-anuhan ubus niya magkarantol mag-esep ka manamalan nadanan niliman si Kao danan Kao kay ni maapon na si ano binaw kueno ilian ginarantolan kueno nain pamuasahin sa inin bangke o painte niya may kakulangan no sarta song kyo bininsana we Allah song te kyo pinasek magdalem narka pain puasahin ops pain na si malaikatin dapat ini paisun dalam narka muasay pain ne ginarantolan kyo puasahin pinasek kyo magdalem surga Allah sayin pamuasahin ambanin
Sandalante ne merambulan du. Dan kaimanante me isiten nga kulang. Sampuk dan buah bulan dinurungan kau ya Allah dinak kau mangan peruhul. Itu dinak nian telung puelle uru dumain pesapain ne. Dumain pe pemakat kau, dumain pe pangulangan lemeknu, dumain pe kemonnu, sumagawa pengampunan dosenu. Pengampunan dosenu, panaimaan doaanu, pengakulan kekahinan nu malaatim, kemon ien mian limaslaha. Para sikit eru kemon ne jamaah muslimin. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat pain tewe mian al-Hakim في مستدركته mian as-siyam wal Qur'anu yashfa'an in pamuasain painer Qur'anin ngagaranto pagtaabot sa qiyamah. As-siyam wal Qur'anu yashfa'an li'abdin atau lil 'abd in pamuasain painer Qur'anin ngagaranto si Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot sa qiyamah. Sa ingi mantukne pain puasain yaqulu siyam misala puasain bangke umuasa lakunya. Rabbi inni mana'tuhu ta'am. Allahu akbar. Pain puasain bang ne kyosong ilarukan magdalem narka, bang ne kyosong painte ileparan magdalem narka jahannam atau asong biningsana wa Allah amban pakumulanno sampai pagtaabot sa qiyamah. Ini bisa puasain Rabbi inni mana'tuhu ta'ama. Allahu akbar. Oke upain na Tuhanku, ya Allah, mian pineges pain ni we ku mangan. Katanya muasi itu dalam bulan Ramadan ini. Wasyahawati duk pain ni mian pineges pain ni we ku yani sahawat nen, kawayaan hawa nafsunen. Bin nahari fasabbi'ni fihi, si waktu pain ni dalam bulan puasa ini fasabbi'ni fihi, garantolan ku ya pain ni. Dapat ini pasti kun narka amban sababanien dakai mananun yene luugnun amban pangwa pajar pagtaabot buka alay puspusun ni pamanganun ni jamaah muslimin ilian sandalan sidage makasandal amban kite wa yaqulu alquran duk misala rusuk quranin mana'tuhu nauma atas siapa ini gak tulis sababku binasawe ni quranin pa ini binasakwene hinati ene subian hinati pa ini hinati ku pa ini wene hinati wene quranin supaya kaawenan ne pung tirainin ang bandar ka tujuh surga. Binasa ko pa inawene supaya kaawenan ne pung tirainin ang ban kasirikan tujuh kasayaan. Amban pa ini kasirikan tujuh tauhid, amban kalindeman tujuh kasayaan. Ilien mian mana'tuhun nauma bil laili sarta pa ini pineges weku dan ne pa ini ga makatulis hangem sababku. Mian pasabbi'ni fihi ku itu pain may sapaat ku ya fayasfa'an atan ng sinapaat kini Quran dukin ay pamuasay tuwang bansa banin subihal gaante ikapito as-sawmu sababan li farhi as-saimi fi dunya wal akhirah in pain ay pamuasahin labayan iyan sababan iyan ay pain ay kasinnate tuuri at bulak dunya labinan magtimula ito jubok mihan hadarat Allah subhanahu wa ta'ala kuweta sabuttay kegan kita si waktu te mamukain likawli Nabi sallallahu alaihi wasallam lissa'ibi farhatan ila akhiril hadis si waktu te mamukali mas labi hadje kakeg pangurung kita wa Allah si waktu te magkaswa wa Allah subhanahu wa ta'ala amman sababaniin umus ni yan ganta sinulat kun ganta binisarakun yan sisang inininen bangnya lai yene gak tumawa mian ilien sebab kakulang ilmuku kakulang ilmuku duk matumawa lai taufik yan naman Allah subhanahu wa ta'ala mian tukpal kune in lapal pagkilalihan ten kemon wahia assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ambat paganti sawe ko